Ni wirigiro bwakwa nithirite wina kagita gakega ugorobwa narua na ingukugwata geni kirinteto cietu cia weru thaa 3 na kuringana na utwiria bwarua Weru TV ni atongerete rutere rwa kirimara ni untu bwa ibindi biayo na nteto cia gwitikika nikio gitumi na ndikinya tukuthuranirite mantu nkuruki scan QR code eje iri TV ne yakunani na utonye kiri mutandaone jwa Weru Digital otege ibindi na nteto cieto imwe kwa imwe ona aria kunthe ukethirwa uri uturo nande ni digital na Weru TV na Weru FM turi digital na nandikirwa rwetu rwa ntuku ya narua ni ati mutongeria wa kiama kia UMP na uria wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza augite utongeria bo Meru ni bugwite anene kuma ari kwingatwa gitine. Mwangaza ariuga mitaratara na kinyama watho jaria ekite jawiti na mbere na kurwa na wamba bwa mbecha cia mwingi ni jatezanirwe na mantu jachoka kuthuka bunene ariuga kinya engirwe gitine ni kumania na untu bubu nikio tukubwa narua tukwenda kumenya kuma kirigwe maoni jaku ijariko iguru ria uritinguge bwangavana mutuma maoni jaku ijariko iguru ria uritinguge bwangavana mutuma ethro kiaraniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya kiri mitandao yetu ya ukinyaniria na mutegeri nyuma ya nteto cietu nkethirwa ndi na rwaria rwa imwe kwa imwe turi na mubarothi wa Vatican neo Holy See aniwe Julius Mbijewe ethirwe agitukiria nkoro na guturitana mantu nkuruki jegie uturo bwawe mantu jara ethiritwe akithithia mwanka okira mwankau ari nikenda gutigira awogwe ukarinde utikwithirwa ukiuna ngwa nkoro kumania na urboria uturo bwaku bugwita na mbere amwe na ntetira nkureterete ni Yara tu kuthurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Njemwe ntere cia kigani kurira Kyoto nyuma ya mwari wao uri na mawathe kugwatwo Kenya. Moshara na rangiri milango ya gato kamwe ya deputy governor akalewa milioni emwe akanenkelwa ngare 12 akaandekelwa wanto amuta kamino akalera gitege akwa akachoko nduma. Mwangaza kutharikira regani bawe akiuga engirwe gitene ni untu bwa kurega kurezaniria na makatero. Ngwataniro ya kariba mito kugwata mbaru yendekithia ria mirandi mwitone joimenti haritwa chukurune ya kariro kuthomera renene retibui irasi na kinyamiako bikioneka bire acheke. Teto cia Weru Mona niretwa mathithio ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinyana nteto cietu cikambiria thaiji njemwe ntere cia kigani kare ni guchwana na Kyoto nyuma ya mwana wao wa mwari uria uri na mawathe kugwatwa Kenya. Mwari uju ari athira kuri na ntumurume uria wejire amwithiria ome na kinya kumuria na aria ithe ari mbere ya kwithirwa kimukururia na kumuthithiria onyomo bobo njaeje ni ringite riboti gituonekia borisi bakenda na watho kuthingata mukondo. Martin Mugambi ari na riboti eje ya kuritu ya nkoro. Ochie kwirikanaga ikukuriukaria na nkinyo chamba akirikira muntu wende uyu imugaru kwa mwari umwe kuma ntura ya kigani ntere cia kare kiri gicigo mbunge kia Mara. Ndona walejire kintu 5 wajamburia ni kubabali ndamulani ekale. Mwari uyu roturaga na mawathe makimugongo aratigitwe muci kwa wari wenka na akarigwa gumuntu murume omwe atakumenya aramumira na kumwananga. Ambira thimia ene mboru ambira ndi murumia kwa ndamula nejire ritha ira alejire atajukire thimu
Kuringana na mwari uyu muntu murume uyu ataiyara mumire na aramuria ikwithia ari na gutuika ithi atirari akubi muntu uyu aramuromba thimu na mwari akimunenkeria thimu aramugwata nkingo kumukururiria mundanu muturi wa mpempe na gutuma nwendo gucia kiwendo giataka na nyumia miruta kathumba aramurekeria muntu uyu no aratoroka angwata ko kanikaba alafu akina angwata akina mbemaniria au akina mbila na umpempani na kondodera mantu matemera ritho rietutandiki bande torira raithiria abantu arekarikariri athiite na mbere ari uyu akiugaga gwe atikiumba kuga mbu nontu mimero ni irari migwate na atikiumba gwitunyukia nontu ba mathina maraturaga na guciarwo namo mamugongo ndambira ndauga kabuka nini no karangwatira na ineza paumbira kuga kairi ukiomba resist kana kuba ntingiomba juu na kuanga disabled leo ara kukimbia singeweza the muciari atwirite nyuma ya mwari uyu wake kugimuka aramuringira thimu ngweja mujendetera mwari wakwa akiriraga onania nambikira uzuni namuria na atiambira ali kwe mtu weza na kumugwatha na mukurudia na kumutendera ntuti mwega tamujali ndasiria ndona ringana no kuyibwa mwari uyu muntu uyu uramwanangira arekirite nkobia ya standi t-shirt enjeru mubuto umujiro wa jeans arekirite machuta nduru na arari muntu mutune atari muraya kana mukubi kuromba aturi na ntubonde tuswana muthako wi tontu gitendo kithuku muno nontu riu kwina danger nene muno nontu ana na bathija cukuru mapema sana asubuhi theto ciekarikarire tigite nture ni akigani no gwaya twana tutu ni akaba kutela twana tukidomo na bagachoka bakabekira mirimo ya miremba yonde riu akaba kudiria ntura kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Keria wa kiama kia UMP Kawira Mwangaza ni akinyetie mubango jwawe jwa okolea ntere cia mitungu Southimenti na reinyerete akethirwa arende bene kithuranone kia 2027 Mwangaza ugite kumari kumagitene kiongabana bomeru gote weti na mbere boneka akiuga kiria giatumire engatwa gitene newe kurega kurizaniria na makatero mutugikare katumenyithie nkuruki kono juu arambe ni ure waringa bana Kawira Mwangaza kurukite mitungu kiri mubango jowe jo Korea na kiariria mwingi jura joko mwitikite bunene ethira kimeneria ngabana mutumanto ithingia akiuga muchiarire gisiasa na wento ithingia ramukunyanira rajukia gite kiawe ambomba wita muntu prisoni moshara na rangiri mirongo ithatu nkamwethia deputy governor akarewa milioni imwe akanenkerwa ngari 12 akaandikirwa antu amuta kemino akarera giti giakwa agacoka nduma nugire jibu Kuruki Kawira ariuga ni untu naregere kurijana na katero bara kigina kia mumiru niko kaumoka wega kweberwa bisine na kiuga rekwebera mirandi ondene ya kwamire bambise ya murango jwa nyumare sibitari cia ciendawa onto ibengera Kawira mbasale ile mbere ga kwejana ndene mitungu wandi bareja kaire na mbasale bareja kaire kwa mbasale bona kwa sio bona kuma bengera Kawira tinka hivi mabiranda atigera mpenjete wekinge benja okay wande atikireria kureja na katero da indingi bandegete kiria kabomba tunya mwakoro mwitingo gegete bakanenkera muza wa muntu
omuchaka pondo bisine Kawira ruga bunge bendaga komuraga gisiasa ni untu bate kwenda bakabana na wende bene kire kidwano twetete untu ainyeriti akethira rinde bene undene buru na gatigira kubonia teritoria athithire kire kidurano kithiru yani kadhuri agwetaka kingo nde munya na kuchetia njale nde ojo gwetwa rintori na kuchetia kogoroko iko kuchetia ma MCA na kikyo ngwa one nde ngi kuchetwe ndo ito kadhuri moronge oni ndagita ndo atagutwa no ndonkurwa no ngochumya kwenje ithima ondo nde magambere ingo chumya kwenje barabara ondo nde magambere ingo chumya kuthomithiana okay thro bampere kanya na bono nto munya nende tikianga bana 2027 arenge ndaka monto bento na kwenda gete arenge ntigithia nani yora murungu atora moyo bedo ganya kawira atedo wandinde bene mkezo wandinde bene ndani Tuwabonya nyakaire mwete kiria tuwabonya kaire tuwabaka mantamengi maso wabati kengoge ojo umpikagia utetu kengoge bonya nina njala ntobako wabati Keri poltrande to shaweru reakwari eto ne motugen kare Arimi na biashara rungu rwa Miraa Growers and Traders Cooperative ni bameneretie bonene thirikari ya kaunti ya Meru ni untu bwa kurega kuthingatira mawatho jaria jarikitie gukurukua jegie miraa na nkuruki kubangira miraa batiuritwe moni jao bakiaria kagita karia babutirimene ntere cia Mlango Mikindori Tigania Central ni bariritie thina iria cijanite na miraa na kinya chithirtwe tikigita miraa nkingo iria makatero amwe na kinya brokers. Brian Kimathi niwe uri na ripoti iji. Nika tuwira u itoko baka document cietu twete kotin sheria ibo kombola irekebishwe nika tukwenda kwira kento ke mwaki bomenje bwo baka tukiwa ngabo kwa union yenge akabokati itoko society ya miraa ne mwatibo loi ni arimi na endia ba miraa ndene angwataniro ya Miraa Farmers and Traders Cooperative bakimenere thirikari ya kaunti ya Meru ikurega kuthingatira mawatho jakurukitwo ni county assembly kiri gutegera kimera kemera county government manto yara babwetheria imanto illegally manto yara babwetherie manto yatiairite no ntoke akwailia kiri team ire rathuriro kiri committee team ubado tamenya twe society ke union yongwa tutamenya muntu Mikindori aina society yeke yo mwatha na gutongeria antu Mikindori kubonya bra kimeke tambe koga tugora bana ngabana antu ibo wetethia na njira tagirite thiata sheria bora ibatirite ukorokera acti ere akorokirwe ni county assembly to Meru ukorokera union ni batikoronga mera aggregation center chonde kenda na menya ko ndibandira society ko batu bira tukurambare ke mantu yonde akobwithwa no ya Miraa na aggregation center sisi takobwithwa na mantu yonde takobwithwa iya thiata sheria ere kulugitwe ni Meru county assembly bakiromba na thirikari ji ya kaunti gutegera sheria iji na nkuruki gusemane na murimi wa Miraa wengwa kwirwa thina ciongwa kungabane tu mukatha to kuromba ukarenze na ene Miraa bongwa bakwa mathina Miraa kenda omba kwa manto bake nimbio kwariria endu akarenze na antu atentinekela yabu bare utewe nyomo tinekela utewe arentinekela ni brokers ya kisiasa nende batu botokuwa atukwira ngabana wetu manto ya Miraa na lelie boya kwina chiri ile gero cia Miraa iti thiatiro boya na balile society ira cionthe no tukwina society sub county cionthe na society ucio ifometa union ya Miraa so ne donto ate bate ugaranthe na union bariria manto yau na gutegera bure bwa gitumi bia tukoromba county government governor mutuma ntwethingia ukaria batu to support baku mbesu iko nenkanirwa sieta kuthithia aggregation center inge ni sieta ikibange chete rongo ikasotho kwenge ari mamna batathoke tibo loi nkuruki bakiregana na ngwataniro imwe cia au kabere na kuga ni icio citumite mantu kurega kwagira kiri kimera giki kwa mantu yo koraba Miraa weto tutara ba munjo bariana ro bariana bakamatete ndege
bauto tubenda miraene batu tukura thina tukunwa na itwe neinto katogo ndobora babo wathilonka na mwenge warambie chonda borathiria uraya ntaba mekindori ruarebo etoba yarenge katogo ndobwaonyo mekindori potekinya renge na potoka cha tokorenge tibo loi ke report la Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Ngwataniro ya baria bakaraga kwina mito ni bagwete mbaru wa kibwakeni kia ndege kia guchethera golf na kinyagaru ya rais mwito ne enjoyment bakiuga mirandi eje igatetheria mito eje na njire nene kinyanjori ntekene gwete mbaru onto bobo bakiuga tayari ochonkoni bwarera ni buthithitwe na kwarikithwa mirandi eje eteringithia mwito enjoyment na njire nthuku muthuru murioki na kwathira cio mwandiki mnene wa ikundi ya kumenyera mwitu kira kinyikene ja Community Forest Association niko CFA ibaugite bo ibakogwata mbaru waki wakieni kia ndege golf course na kinyagaru rais kiri mwitu jojo batwe itwe CFA ireri Meru Station na aria gukuthonde kwa State Lodge airstrip na golf manto jaja jatikurukitwe na arua manto jaja kurukirwe gita ringi kuma 2007 riria the former finance minister Mwiraria ari minister wa mwitu bakiwa kagita karaja nibo betrete bakiro na machomoro na nani kwa kwa into bibi ugadonya kwa batetheria ngruki konokia mwito jojo batwe ja conservators anto baraba ombete gwita gichomoro kiri thousands and thousands of hectares ito ko welcome na ito ko support project you ito menyerete mito ito tumemenyaira ito andete na tukaendelea kwanda na tuka make sure mwito arajo tigere jote andi meteto kujoanda nonto tuina utaratibu na tuina madate ja kudhidio utwegi thirikari yetu kiribo ninkatho kilimutongerio mugongo na PS wa mito kitonga nonto bamirandi eje na ito kwenda kupongeza thirikari ya William Samuel Ruto nonto bago twa budget yeu ya wita mugeu na tuka support mwana wetu Mugambi nonto bago take that bold steps nonto te onto raisi onto bobo bakiwa tambaru ni kundika kiduri ncheke batongirite mukarigiti wao bakiwa batikwenda siasa kagita karamira dijeje iraretwa irene kuguna momero maendeleo batu tore akuto kaombere na yakaitanwa nogata muntu rete tiata nayo muntu nani ngetiata na ndirenge tobera pole na bareke na tiata tia 2027 yekathira tekeya na yake luka ende maendeleo ya tutakwenda toba kwa maendeleo taka kubinga maendeleo ya yeye nio monyako tiata tu na mbio tukarira ke Kenya no mbio tukarira ku era itoki we bage bakwenda yo thai twetaba nyiri wethu atwese tibatwe ndio turo kwa Meru bugukira value ithaka vyetu na tu attract a lot of investment to create job opportunities nyingi ndene tonto bo mtoro kuga tukethwa twina state road tukethwa twina golf course tukethwa twina airstrip ugu atikwenda Meru mbuka na atikwenda Meru ithwa city tonto bo twi mutara ai mundu wa Meru muthuru murioki Weru TV mutiriro kangangi Mutegeri na arua turi kuria maoni jaku izariku iguru ria uriti ngugi bwa ngavana Mutuma na ngitegera kiri maoni jaku mwanya ruterero rwetu rwa Facebook kuga Chris Gitonga ariuga why not Mutuma twithinkia ni kiongozi mwema Martin kana Malin ariuga gavana Mutuma ndiye anauza Meru tu Kasongo jawi maoni jawe Kalsazaka kauga kutoka ile story na msitu isipitishwe mimi na Meru County government ni maji na petroli hakuengo kwa kwani Meru kuna gavana mwingine. Remember I voted for them. Kurina Britalia ariuga tutajibu mara ngapi kwa siku. Eheni gavana Mutuma ako sawa anaendelea vizuri
yako sawa, anaendelea poa, ila wanadamu hatuna shukrani. Uzo ni Sheikh Brian kuyongoni okuuga mugambi omwiriche ruga yes indeed. Prayer boy akauga so good, Abdullah akauga 100% yes. Nkatho cha mwanya igweta nambe na kwithiro kiaraniria na bocho gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu iyo kinyaniria na mutegeri tabura mbwithirwe ankibwira au kabere mugeni wetu wantuko ya narua ni Julius Mbijewe urani mubarothi wa Vatican Holy See na kethirwa agitutariria rugono rwawe mwanka wa kinyete nikenda ethirwa agitwikira inya imbijeni rwaria ugwe utenda gukurukirwa. Au nio tukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja tugicokera tukabumenyithia rugono rwa murimi uri ume. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Got to file and pay. Me, it was any stress. Set a deadline be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufaili ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mafaili kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio wana usema. Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round here, make sure we file the tax. Starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Matarajo tano kiri murimi ureterine Joymax Animal Feeds. Murimi menyera monoro igua ngombe chiaku. Tigira ni kunyoro ujo bwega ichikona chumbe kungana na kubangania irora kubatere. Murimi tigira akami na gikamiro kwa ngombe chiaku igie kitheru. Nkuruki ngombe ni batere gukamwa ura kubatere madhajareza batere. Murimi tigira ngombe chiaku ichigukarankana tene ntheru ichikumama Antonia theru na nkongoro ni ntheru ukagondokera kanoringa ngombe chiaku. Rira ngombe kwewa njau tigira njau ni kunywa kithana madhajeri jambere nyuma yayo chiarwa menyera meari bwega na kaire murimi tigira ngombe chiaku ni gutungaturwa ni ndagitari uri no menyo na kinyani kwewa nchacha mukagita karaka batere. Joymax Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo ni mdogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joymax Animal Feed. Ndio. Joymax Animal Feed. Surutia ndo ni sauti. Joymax Animal Feed. Mutamani yoka yothire
Otweta kembeche tina baita chiambi no oteko chenjia. Botwaja gairo bitego tutethia neke. Hai, tokorega. Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngurachogo na guchenga iko chenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidhithetu na teknoloji ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutwe county cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. This is quite a game. It'll be a free kick. Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. Nkatho cha mwanya mutegeri gwita na mbere na kwithira ugwatanirite na bao twikire nteto cietu cia weru thaithatu tugicokera o taburia mbwirire turi na mubarothi wa Vatican Holy See niwe Julius Mbijewe kiri studio cietu ni akinyite na kagite ne gaka Julius no mbithirwe ngikwira uria wari governor wa kaunti ya Meru niwe Kawira Mwangaza nethiritwe akiriunga ntere cia mitungu na nkuruki thirwa agita migambo ire itete ya kimantu jegie politics akiuga kinya gutingu giritete ire thiritwe kiritwa kagite ne kaka kuma kujukia wathani yani in short Meru gutinwe itete itakautongeria bwa governor Mutumantu Ithinkia gutebu kuthithia ngugi na no ari kanyene kauka anene bari tingugi obisine ya ngabana Mutuma mbuga umba kwariria atia untu tabu Ibwaga sana Maureen. On the immediate former chief of staff wa Meru na mwakana ndi memory yakwa ni usabwaga kiringo giriri tindene Meru County ndiko megado na ngwata inyepa department nontu engeja na two example kidogo for example Roji ntigirite mbwau chinji chiari kiambwau 13 13 mbwau cia Roji tigirite ilasi irutene ndo education ilasi biaki 45 actually kambuganga
kiri polytechnics ira tugwita vocational training centers around 7 of them na inyingi chikiri equipment inkulikana ngaba na launch check cia ira itaka capitation igwita kiri alito bara bana kinixira nonto mwana le agero almost 15,000 inkulikana okiri education kuithira just ruamo no ngaba na launch program yo churu ya na bana nursery schools kana ECD kuithira bakinyo churu na area o still okiri education alimu by ECD kumalia baandikirwe gutiro kairi bona gwitithibwo mucha kana ile scheme of service kena muntu gutukana andiki kulingana kithomo kiao kiria athomete it's only this time na mbuga ntubonde bakenya na bamiru ibonere barwe wikene nkanirwa na effective date I think mweri yo tuli na arua na over and above that kuongerwa alimu ba ECD nyakethera we maybe that matter already in court kiri mantu alimu ba ECD twatomeri bonora kini kwari na monka bari kurutu handle that weta kiri mantu ja mechetho stadium ajankubu keni yeshaba I mean is 3/4 complete oitia kibiritia stadium yakora the first two was cha indisijiri kenon to wambe shire 9 million shillings kende choka ita ya kwa the other remaining part weta na area maua actually iwi yari na ya kirianto tu wala ba lega iruterwa kieni ala para ugirinya oberidi kwithira bakita itakenda kieni kiumba kuthithwa ikino stadium another stadiums not to mention governors cup ile kuthira ntariki 28 na ge program still we youth kwena mero youth service anto bonda ba mero ba mijure enderete na alito bara alikiri bara mbesa samani chiko si upkeep kidogo beterete mweri yo kenda batara program moyo ile karunga Beroni county government. All right. I mean I can go on and on. So what I'm saying I'm going to kuga yes ni can testify which ngabana chuga nyingi the chief of service chijema. All right. But it's okay ni kwithira for example when the former governor nuketha kiaria uria siasa no witaga is democracy so I can only appeal that muntu amwagete mucemanio ngabana kawira ageta kuna peace akathikiria mucemanio akana ugeta kwinyangia at the same time kini body else including the governor the current governor kwa gutina mantu yandu aturite ngugi but of course it irepeg na kuruka kwa gavana wa former governor kupeg na mantu ya case in court. All right, we monengera percentage ingana abana mutuma 70%. All right. Yeah. Mutegeri Mesti na budget ingia kujuliria. All right, sasa tukendereithia rwari rurukiri uria tugwita na mbere na mutegeri nandi ngikumenyithia rugono rungi ni ati kiumia giki kiri murimi uriume turimurika urimi bwa dragon fruit Jafet Mutugi uria ni wa kuma Ntere cha Kaguma na ethiritwe akitherema bonene kiri urimi bwa itunda riri aria nandi kinya ambiritie kwaramia biashara iji ni kiri murimi uriume na nilikithinji. Nkugwate ugeni kiri gitunti kingi kia murimi uriume na nituringite gataru mwiko munka wandia kia gontora ya Kathura gatumenye murimi wetu wa ntuko ya Narua. Mari yetu ambetagwa Jafet Mutugi na onde murimi wa dragon fruits. Kiri uria utaigwe gitunda giki na gutwa kaumo gakio. Gitunda giki gitagwa dragon fruit na kiumirite na rutere rwa South America. Dragon fruit ile twara gichonko but in general ile gitagwa pitaya. Dragon fruit ile rwa family ya cactus. But itagwa Iloceras. Family jo kwetharwa kwina gintu jeriko na marigarigo but kutonde tate ciaraga na ria family imwe. Kwina type ya red dragon, kwina the white dragon, kwina the yellow one, kwina nyamwire njeru itagwa kika but chonde no gukuria wakyo kiuma kithagwa na muthemba jomu. Beo ya gitunda giki yumaga ku
itwambirite kuma 2012 na twambirite kuma ki tubeu itha kina mpende dene matinande ki murimi wetu itwamwitire manto jau jonda jako kiambira ki mbeu no tokamira ki mpende gasio kijokagia 6 to 7 years matinande itwathirania manto jau jako thithia nyamore ja kwanda na mpende taitwanda ki in form of cutting ije gwetwa cutting nayo ri ukamirita ko dragon yambiragia ki gweta ku select ugetoka select nyamwira cutting seku kuma ke bobong kina ke mero getawa ke bobong kira ge koro kira prove te ge ciere te weta wanda narua kiambira guita saka sirotere weto kigita weta guita kira ge ciere ge prove te akithireti about 1 year ke mundene Mutugi agitara murimi na kinya gutariria moguni jaumanagia na gitunda gike tukatingana na mera bila pia tutore kwa tradition but anything nyamure bibi nyamure exotic crops we can try haja wena compound ye kuno wanda nyamure ku 10 of them ti lazima necessary we bia kwendia meanu je health ni wealth kinya kibwayo nyano wanda matunda ja kuewe but jakura but ke manto ja kuga the monetary value cia dragon fruits very high no either okenda ya seedlings no kwethera okenda ya matunda ti lazima wende matunda no wende no centralize na kwenda ya seedlings kinyagwe Nele wa Kithenji Wero TV Moremi Oreome Nabo aritwa chukurune ya Kariro Comprehensive ne bakwirikana kwithira bare ugwati ne bonene kumania na kuthuka kwa miako na mathaga jange za gitumi chukurune je akiaria mwarimu umwe ne amenerete mubunge Dan Kele ni ontobwa gutezaniria chukuru je ariwa kuma Kele arathurwa gitene kyo bunge gutekinya ntuku imwe arara kinyithetie kuguru kwa wendene ya chukuru je Duncan Mwathi gatumenyithie Arimu na aciari ba cukuru ya Kariro Comprehensive ira iri Gembe East gicigo mbunge kia Gembe Central ibaibumirite na gutariria kinyamara kira arimu nana wigite bagikurukira cukuru ino irio wagi wa barabara irasi na bioro ukaleithiri irasi bietu twina bio bitena mirango ana betu muno itene riria ruo igukuthia kwina thina nene muno no ntwana wachu ikibara wachu inchoma no ntubaru rwaru kwithia rujuri irasine bitena mirango bitena bitena ndirisha alafu viena makutho na bonge ni rasi bitena cement bitena floor kana bite cemented so ikirasi kia kuwera wateri kila siku na yateri ikaba watithia ibara na nchoma kila wakati kwa hivyo ni watiki afya yetu twinde araba ugite irazi bya kiro kagita kara ya muno gento mwankani wa 2024 rira kwari na mubunge gwikena tarafa Muriungi no rari deputy governor wa Peter Munya na kuma kagita gaku bataga na kuona njara ya mubunge noriko akoleithiri rasi bibo kuona ibira byakirwe karaya no ntoka leithiria bikuri muno na ningwete kieni effort ya aciari no ntunyoka leithiria mundo na design ni kwenda ethira design ya kisasa nkuruki aritani ba cukuru ni batarite kinyamara kenene kiragwigitwe be kurukero kinya cukuru ino nuntu bakuthukanga ko barabara muno rio barabara yakore barabara yingi ni akiengo kuthibwa nguyo yundare mwanga Kariro araba ugite kinyamara kiragwigitwe be kurukira ntera ino hinkuruki akira kia Sodom na Gomora alafu yako kwithia kurite twina thine barabara especially kira aritani brabe yote viana ba kwithira kutena ndarasa cio kuluka ruwe kwi ndarasa yare bwathu tutiumba kuna kwi otukilera mitene ikutenderi inyana beto beyete skuru mbaithe ya rekuraurite baba inge bari amauku yoya wete rujene na okamatoirui nkuruki bioro bya mabati na bikari nage muno ndeni harari mubaugite mwana athungira kiri kioro giki batigo bagwete nkoro nuntu kioro no kiomoke mwana ndeni na inya sanitations cieto they are very poor tutakirwa ni the leadership ira ekuo kinyatu no twakiro na tukafaindika bakiongere bogite skuru ina trestima na kuya kuigwa na CBC hiba batiri kuigwa bakithoma na laptops na computer na ende bogite bo bataga na kuona mubunge weshigo mbunge kia Gembe Central Dan Kele kuma athurirwe hinya bakuona takata yentere ino stima yes batu skuru etu inyate connected ito testima kinyathi muiga guthira mwanki no atweta
uchanjirwa ntura na nana chanja ya ni sola na kuthukia mantu nkurukite cukuru ino gake nuntu nkubura bukai kilomita intare ndaithira cukuru yingi igwitwo Mbubuni arainya yobyoro na irasi bya mabati na kaobisi kanini karimo kiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbitagwa Duncan Mwathi. Gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire ni augite miario ya mubunge wa Manyata ni Wegitonga Mukunji uri augite Mbarire atibati kwithirwa akiruguragia mirandi ya witi na mbere kuma kiri thirikari nene. Mbarire augite ari na kioto gya kuruguria mirandi ije ni untu niwe wethagira amikubirite kuma kiri thirikari nene. Rita Mwaniki gatumenyithie cio. Gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire ni urauria mumbunge wa Manyata ni Wegitonga Mukunji kumwitikiria kuleta mirandi ya uthii wa nambere ya thirikari nene wa vamwe na iria ya kaunti mwena wa gicigo mbunge kia Manyata. Mbarire ni urauga Mukunji gukorwo ni wathiire mwena wa uregani wa thirikari ndangevota kuleta mirandi ya uthii wa nambere mwena uyu. Uguo ningienda kuria mujumbe wa Manyata atiriri ndukarakare watuona tukite guku kurumiriria projects ya national ciakwa cia county ninguthie na mbere kuiruta lakini ngithurwa ni nerire andu manthure na mathure munene wa bururi William Ruto nigetha wira uvote kuthie na mbere na koguo ni na haki ta governor kuhakikisha kire tweririrwe ni President William Ruto nigiakinyira andu a Embu County na andu a Manyata na tondu no amuire kuthie kuwathiire na koguo tina matunda wethie na mbere kwaragia no ati witikire turute wira na tetwaigwa guaya kwa no karia ate no ga post ate kazi lazima iendelee Manyata na netokete gukunginya na PS wa thitima to hakikishe Manyata ni akinyirwa ni thitima wekara kuure wone ora thirikari irutaga wira. Ni urathi na mbere kuga atongoria aria engi onthe maumite mwena uyu wa Manyata ni magwatanite na nginyagia kuthie kuri munene wa bururi kuvoya mirandi ngurani na gutigirira ni akinyira ekari a Manyata. Atongoria acio vamwe na MCAs ni metikirite ati timetikira Manyata ithie na mbere gutigwa vuva na development kuma national government tondo one decision ile amwikirwe ni mjumbe uria wathurirwe na koguo mae ava kuhakikisha kile kiagirwo gukinya Manyata kana kiagirwo gukinya Manyata ni giakatia ni giakinya na ni gitumi mathiire mekarandi na munene wa bururi na mamwira ni turenda indo ciegana na twenyewe ni tukuhakikisha ni ciathonde kwa kuringana wendi wake na amava nafasi na amera no amava rutha toke ground tuhakikishe projects yonthe cia national government ni irathie na mbere ora kwagirire. Ariti miario ino ari mwena wa Njakairi kuria akuruguragia murandi wa cukuru njeru ya primary ya Njakairi. Twacoka tuone kariu barere mbere yetu kana thinere mbere yetu ni gukora tutina primary school na muthenya ucio twathire kuona munene wa bururi no etikire gututethia gutuma primary school na atuva milioni cia mbere 10 na nicio monthe twauka gwikara na community ya Njakairi kuvanga uria cukuru iyo gutumwa na gitumi gia cukuru ya Njakairi tumwe ni ati ciana cia Njakairi na area ino yonthe surrounding mathie sa cukuru kurasa muno. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Akari thokone ya Kiguchwa ni bameneretie MCA wao na thirikari ya kaunti ya Meru ni kiria bakwathira ni gutezanirwa bariuga ni mantu jama kaimono jaria bombekia korotera karate nijo matunda zatongeria baria barigitene kagitene gaka ni baraniritie na mwandiki wetu wa Nteto John Thiga nawe atutumira riboti iji. Mabakari na biashara kuma thokoni ya Kiguchwa Nterecha Tigana East ibebumirite kumeneria MCA wao Stephen Yakula Monanga na kaunti ya Meru mutumanto ithingia igira bakuyu bari agogoti indi thoko eno kariwo gutie ngui muthimba mbako bakiruterwa onto bauriti atongeria bakubaririkana na kubaruthira no ambi kuma no goti wa bari aga to abangete anwe inyumwera bibi ekerwe tegwa ekire baba gwetheritie onto bobo muno no onto kai into bira bekirete ni into biogwa iteko vuite bwera kinya ko kinyone anto ke kinyone anto ke akua kingare ombo kinya ke ga momoga kage ko momoga
kwa kule silabu chekiro au kinyekoro babere aba ko ingo tiga batu kirio silabu kigenda iri tomo tolo no tuginya thai ne tikuni kibura ikonuka no masi njine turi itokona ngoira chekioso iteko itabura kubatire no ntomoesimio wetu yawe akula onere birombe kia ototethia bia turi antu bakioso ni muntu akwaga ya nangare mathiko nkwira mwesimio toteombe kia okwa tuinde tukwira gabana ba kuyara ura tora tokabutikira malinya ya yare au stage inya thaine bokona malinya ya bibo kuthikira bia ne kota na simiti mamora area atoma ne ogera simiti ra ngendra ma wikira ruko ne mantu beto ko ba to torua kwa atu kana bange to tobothira maendeleo bibi ko buethio baite atowekira gabathi kendra mama kunura akamenya wikira tebuo nara barombete tongere botigira iba kubaririkana na baba thondekere thoko no tabo bakuthondeka guntu kura kungi na gwaya kwithira tu mwango ngiri 27 kinya batibaririkana kire kuringa kura amanithio nunayua no ndo nuwe aritire ngwira arutere ni oyo tukuona ngaba no tengo yanyo kinya malinya ya no gona anto barukete aba unekete njara anto bateguro batano obageya abakaro ko ainya sorenge stima itare ko na muntu na arukire wana ringo muno ko bata vijana ito batiko tato cha no garaundie kwa to ka vijana okeringa kure ku tinga kure ku okemenya wa meringa wa mana leo kianchi to tomugera thigare ne te boloi lakini wa ringa kure ku ena mono okemenya ala wa meringa otameta are kaunti batri de vidra to elia ne to shulikere no to bombere to ka godra bato te ko kinye nerimo mengira si wenji to eta te aturi ku oderi na kedre ku re to romba siruro oderi no to bombere to ka ko ato nerimo to te muntu eta kinye kuringa ku re e reporter ndo cha weru kumantere cha kigucho ko bunge atigane istimbeta wa John Ndega na nande Julius Ngichokera kiri o ugo kaire akari baba bakiguchwa thokone bariuga ni bethirite bakigito goti indi thoko itiagirite buru yani guti anything iria bomba kuga ya thirikari account ni kuthithia bomba kugweta ate onto bobo ugoti bura bothurana gwimbi buthithagia by the way ibwega Maureen ugoti bura bothurana gwa no gwita kurita tango me exactly me achiongo chikiguchwa lakini every one ndirega iri mbecha na ura ndona bakiuga antu aria ndona jaka factory mantu ja kon marinye ja kunikia u thokone kaya te kuniki bwega either gikunika kira gikirigie githikiri muthanga bwega simiti iyo mega morigo bakigweta which means then maybe the contractor na bwita kwa elder accountable engineer na bwita gwitaga anya team ya monitoring the account egetega find out no contractor atibwita kuri as long as at least ngo gendonga also support that so ngogine riti ketebu maybe mono the government ya contractor yeah all right yeah zao ni maoni jaku yeah mutegeri tugitana mbere na ukumenyithia nteto ingi ni ati onde thirikari nene yonekete kwithirwa na mibango ya gwikira inyando angicha ukaria county commissioner wa Tharaka Nithi niwe David Gitonga ni ariritie moritani jaria bagukurukira nikenda kumenya gutumira thirikari mantu jaria ikwenda gukurukira mutandao jorajo kumenyeka ta digital super highway bubu nikenda kugwatira thirikari kubangira matura na kinyakari. Nicholas Chabare katumenyithie chio. Digital transformation inafika mashinani. Abitha aba athirikari cha matura kana angao batongoretwe ni county commissioner wa Tharaka Nithi bonthe batirimanite kigomanoni igia antugo ithatu kia kurutana mantu megie kuthurania andata kana antumiri kuma akiri mwananchi ira yomba kuthina mbere na utetheria thirikari kinya kubangabangania mantu mwanya megie mirandi yayo. Kile ambacho tunajaribu kutimiza hapa ni moja, kuweza kuwaonyesha umuhimu wa ile information ambayo wanakuja nayo kila siku wanapofanya kazi yao, na pia cha muhimu ni serikali inapojaribu kutimiza ile agenda ya digital super highway ambayo iko kwenye beta agenda, waweze kudigitize ama kutumia njia za kisasa kiteknolojia kuensure hii data inafika katika national government na inatumika kwa
kwa ugawaji wa rasilimali na kuweza kuweka mikakati ambavyo tunaweza tukahitimu zile agenda ambazo tuko nazo both enshrined kwenye Vision 2030, kwa MTP number 4 na kwa every other day budgeting tools ambazo tuko nazo. So katika mafunzo yetu tunahakikisha kwamba wale ambao ni participants wanapatiwa elimu mwafaka ili waweze kuwa na interaction with these digital items, to collect digital data kutoka mashinani, ili idara mwendokana kutoka mashinani iweze kutumia kwa njia nzuri sana katika mpangilio wa serikali. President met all of the GAOs, including chiefs and assistant chiefs from across the country. They'll be empowered not only with the smartphones they have, with the gadgets that we will be having an app to report on various programs. So tunaomba wananchi washirikiane na sisi. Bariuga mworoto wa kurutana amabitha abathirikari mantumeye kuthurania ntumiri ugakinyira akinya akoro bantura baraba kwirigirwa ntuite kuraja gwikirwa mutaratarani wa thirikari. And there's no way we can be able to track even the implementation of various programs if we do not have officers with elaborate skills in data correction. And as you are aware, the government is already factoring village administrators as part of the GAO. They have to have the skills, know the legal mechanism, and also have a system in which they can be able to acquire that data for on-one transmission, monitoring the progress of the projects, the challenges, and even giving suggestion even from the community on how the projects can be fast-tracked so that we can realize the value for money for the government resources. Kumachuka Gamba Ng'ombe, Petan Class, Chabari. Gikundi kia Ekuru Tharaka giantanira na mugambo ni bakinyete kutheria thoko ya Gatonga batongeretwe ni mukaririgiti wao Aniseta Kiriga ni bariritie wega bwa ana kwethirwa bakirererwa kirirera ritheru kenda bethirwa no gima bobwega achiari na mugongo junthe ni borito kugwatanira gutigira ana bate ugwatine no buriku Makena Mbabu na reporting kuruki. Gikundi kia Tharaka Women Welfare Program kiria kijekene muno tantanira na mugambo ni batindete gukenera ntukia kana ka Muafrika thokoni ya Gatunga aria batindete kutheria thoko eno, lakini mwaka joto gwato misherekea na style nembi nonto bwa kuona kuria tutwire mazingira metu bura makali tuona kaba turute ntuku eno antu akwari yake na kuina yake tutherie thoko nonto ana baingi muno bari thoko ni eno na iba kuona rukoru ingi muno bakurukira guntu kwena rukoru ingi muno bagatonga rukoru ingi muno bakaringithia rukoru ingi muno rukoni rureta mirimo ajiari ni bauretwo gutigira ni bagutarana bao mauntu mana bangi baria kugendania nabo kenda batikeithire ki mauntu matimega na betho bakithingatira na bao kuria bakuthi musiari nabwirite kumenya aria mwana wake ari egitare onthe ketho ni skuru athija nontu bamwe bathija kinyo tuko akathi na mwana akathinwe akathia kamwira skuru na kumurutana akimwiraga amenyere bara bangi athijanagia nabo atikathijine na ana bateba mituwe mega nontu nibo bakuthi bakinya tana skuru bakathi bakenganira ukona skuru kebetho tobora ikobethwe gitarire musiari nabwirite gukara na mwana na kumonia mantu mega marabwirite kuruthata kumwira ngugira bwirite gutetheria mucie nikenda ketho mucie gutena gintu bamba kugena gintu ni oriria antu bakurwo batiketho bagita mauntu ma Muafrika maria mega ni onto ni matethagiria muno ta kurutana na mauntu ma kuruta wira kaya kwigwe twakura tukayukia mantu maria ma Afrika mari mega tukamaikira tutateyanirie monthe tuthuzunguzungu ni buri mutu turetera mantu maingi menya tutawa Afrika bwetu ituyukie mantu maria twaruthaga twana tu Afrika tuyikene na kuruta wira na twira wa idle mind is devil's workshop twana tukaenerwa gwirira tukumba kuruta tukarutaga chubwega kengo tutegwe twena freedom nene muno utheru na utumiri wega wa roje no gwetetwe ta wagitumi tubarutane utheru twamberie kuthera kuma mwere kinya mathugania metu na mathugania matwana twetu we bring up mentally healthy children. So when we have such an activity ya kutheria mazingira, of course ni tugutonya kinya miuroni tukathi tukatheria miuro nau na ni gutetheria ku preserve roje kana na kutheria nyenje iria nikenda nyumba gutumirika na mijini. Nkiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbeta Makena Mbabu.
Ayuthi baria batina mbecha cia kung'ana cia kuthegea kiri biashara bari na wirigiro nyuma ya mubango jwa kubaigika kurugurwa ntere cia Isiolo. Mubango jojo bangiri kuguna baria tayari bambiritie urithi bwa ndithia bakirigirwa kuthaganwa kigina gia kubaringa njeki nyuma ya moritani ja mieri 18. Bantam Murangiri na Nteto Nkuruki. Ayuthi kuma wadi ebula pesa muno barabeke biashara urithi bwa nyumo iberigeri kugunika na moritani na nyumene bae wembeche ili kombithia gukuria biashara ciao. Hii mradi inalenga haswa watu ambao wako katika biashara ya livestock. Tunasema livestock related enterprise, haswa wenye wako katika ruminant value chain. Ruminant value chain tunasemea sana the red meat. Red meat inatoka kwa ng'ombe, mbuzi, ngamia na kondoo. So tukisema livestock related enterprise tunamaanisha the whole value chain ya livestock, kutoka production to consumer to the end. Hiyo yote ni livestock related enterprise. Tuna target watu ambao wanafanya hiyo biashara, watu ambao wana aspire kufanya hiyo biashara. Hao wote ni our target group. Lakini sana katika age tuko na age limit. Tunaangalia sana youths wenye wako na miaka 18 to 35. Bakiaria kali na atongeri bamukirite murandi juju bakiuga murandi juju gatethia ayuthi kwambia maicha na inya gukuria biashara ciao. Na tuna support. Mimi kama chief sana na support kwa sababu ni mradi utasaidia vijana sana wale hawana kazi. Huu mradi utatusaidia kuhepa mambo mingi kama vile miadarati. Kila kijana atakuwa busy kufanya kazi yake, hakutakuwa na mauaji ya holela, hakutakuwa na vita kwa boma kwa sababu ya violence, kwa sababu kila mtu atakuwa na shughuli yake kwa biashara yake. Nkuruki ayuthi barombi guchumire na guchiandikithia na muradi juju kenda bomba kugunika. Vijana wa Mbula Pesa tujitokeze ili tukaweze kuungana, tuweze kupata mafundisho, tuweze kujisaidia kimaisha. Langu ni kuwahimiza vijana wajitokeze. Tukiangalia pale awali mwaka wa 2024 vijana waliandamana, walikuja kwa streets wakisema hakuna kazi kwa sababu ya ile finance bill. Huu mradi ni kati ya miradi mingine ambayo ina target kuona vijana wanaweza kujiajiri kando na kutegemea kazi za kuajiri. Nkiripotera Nteto Chaero kuma Isiolo, Mbeta Bantam Murangiri.